ngatho mwiroreri witũ wa Mombis TV na ningetwo Mumbi wa Shira na tukwira guku niguo tukumenyithagia maria mothe marakihanika online na riu muthenya umuthi tukiri na mugeni wa mwanya muno na nikaire tugagikoretwo gagiyetho ni muhia wa maingi haria gabere na tugwa tugigethe muthenya wa umuthi na tukiaranirie nake na reke horo waku ni kwega muno marita maku mothe magibandi jitago Linda Njoki wa Kinyita mauni mo magibandi mothe atia professionally de muthondeki wa thinema. I'm an actress, I'm a motivational and inspirational speaker. I do a lot conferences and other than that ngakorwo ngikenera gukorwo ngitungata Ngai. Yeah. Motivational speaker ni out of experience aigao no mundu ni atuaga uguo nondu hihi maundu anakihitukira. Yes, it is out of experience and also out of what do I call it, a passion for the youth, because I love young people because andu ethini makoragwo na passion na etago potential nene muno but maita maingi uthia wakora matira kinyaniria ni undu wa itumi fulani matira kinyaniria gukorwo haria magio ni gukorwo mari. Yes. Na wajiriri when it comes to motivational speaking, like I've been doing it for years. I think kumia day campus, acting the same thing kumia day campus, but guthondeka thinema now ni after campus. I decided to take it as a profession, so it's been more than 10 years. Yeah. Na ni kira gitumite gwethe ri ni twiguire karugano gaku ga gwikorwo ukihitukira tatu taririo wega ndikauge undu utari ho. Rugano ruria rutumite unjete ri ni gukorwo ati ndemwana ni ndagereire tumaundu fulani na muno kiria ndagereire ni gukorwo ati ni ndandikirwo mwandiki wa wira wa nyumba housegal uria wari wanitesaga njugaga I had a house up from hell and I survived a house up from hell. Oh, ni aciari aku mwandikwo wira maidi tukudoga ni aciari aku makwandikire maidi? Yes. Toikaraga na mami koguo unajua hii life kanairo lazima watu wa hustle na as a mother or as a parent when you're going to hustle then ukahe mundu responsibility ya gukorwo ni uratiga mucie ni urakurerera ciana nawe ugathie kumathia uga trust mundu na ciana na mucie waku but riu nake agakorwo ni mnyama. Yeah. Na ni ugukinya wale how old ndio ndari kana kanini tondu I can't put an age to it but juge gerora na standards ya thikũ ici cia githomo tuge ndari ka PP1 PP2 nona uria memory ranjia go form hau uguo tondu maita maingi ndiririkanaga the tutocha it's memories and flashes of memories na tugere riu kiria iko wonaga hingo ciothe ukamenya ukaririkana ni kiremata giki ngoragwo nakio kioko hingo ciothe rukoguo kiremata kiu gigatura ati ni kindi maita maingi njugaga ko ndire kirema giki tokona mau mangi ni ingiriganirwo mothe no tondu wa kirema it is tricky and also because some of the things I went through mari maundu sexual na gikuyu maundu sexual niki mari sexual molestation koguo because sex is a stage of life ukaririkana but yeah I was just a small kid. Wakorwo nginya ukiharaso mwiri wako? Yes. Na the same maid? The same maid. Na muciari kumenya rugano ruru ruothe? Asha muciari ndamenyaga na haha maita maingi ngiariria aciari ni ndimeraga thikagererie mwana waku kana corona relationship ina mwana waku iria ingituma njuke mwana oke akuhingukire ngoro koguo nie muciari ndamenyaga tondu maita maingi ukwiro ni kiberebere giaku ni muhahi waku ni ithako wina rio rioru kana ni etiketi uria muno ru koguo tau haha ndahia ndi uria nderirwo ni ndathakaga niguo he no ti guthaka ndathakaga twanyuaga rucai rucini muthenya umwe
Muiritu ria akiruta cai wi muhiu kumia mwaki-ini akinjikirira ngimwira cai ni muhiu akioya gathaburi uria tuhoragia cai agikira cai thaburia-ini akinjira taigirira guoko haha na tondu ni ndiramenya uria kurathie na mbere ri ngigirira guoko akinjigirira thaburia koguo nona tondu ndirioka na skin ni delicate ke by the time araigirira njuge bu nachomeka nishachomeka koguo hindi yo ona diuria erirwo no but ikakuwa ni accident ni mimi nilikuwa nacheza so arafu also at the same time kitutagathi muno ri muciari okari agukora na kiria ri ni ugutwarwo thibitari ona memory ti mami wa ndwarire thibitari ndatwarirwo thibitari ni memory yangu inakuanga either riu ndiathire thukuru hindi yo tondu nona muciari ni agithire wira ka ndariho tondu muiritu angikanjina ri when you try to think about it mami eko ni arata mami mokaga nyumba makingora ndi mucii koguo nio mandwarire koguo mami guka akorire nyumba itari andu akiurio niki agakirwo andu me thibitari na ni urathie cukuru hindi yo ndari mwana wi thukuru ni urathie cukuru na riu ri we wacinwo ri ona ndegukinyira niki riu no menya taru wina mundu nyumba mwire atiriri tuge media mwire ni guthakaga gwekika no na si ushambio explanation riu koguo nikio ndaiga ndiui uria erirwo na riu ri despite ya guoko ni maundu mariko mangiukiririkana kuheo da gwakorwo na matunda ri tugeta kiriu ndiririkanaga reinafu na reinafu ni ndo pineapple na popo ni ifafai akoa ifafai akoa kiria akaria matunda akahe makoro ma popo ni maruru ma inanathi kwanza ma popo ma inanathi ni uthesa maguthesaga ma popo ni maruru koguo ndirikanaga hindi ndarire ngitahika akinjira njoe matahiko ndi nginya mai kioro ndi muriu mai ma kioro ati yes riu koguo na kaikire itaragicenjia health yaku ndirathi niraku affect ni njuga ndi wa ngai ndi wa ngai tondu health wise I was okay but now working health wise mentally that's why it affected tondu onini ni wakwa throughout my primary life I had issues with anxiety, panic attacks na riu uguo nona kuremwo ni kwiaria koguo riria tumaundu turekika we unanyamazia tu chini ya mai riu tondu haria ni wa either kaundu karia gakwirwo ndukaige kaundu kau gakwirwo ndukaige kaundu kau gakwirwo ndukauge ri so ona ugikura tumaundu twekika yes naguoya kana ringi tondu ringi ta muciari mwe nyumba tuge ni nguthakaga ngirathie gwe ibunjike ukomwo wi mwana ukomwo kana uguthwo ugwika atia undu moru wekika ni ukuga ndukuga koguo ni ona thiku ici ngiariria aciari na tondu ni nyendete young parents ithui turanjie turemenya uciari-ini ni wega muno kuririkana we life yaku wi mwana uria yahanaga ukamenya ati ona wi mwana ni weciragia ni wonaga ai hau mami ni ahurire na ndiari na mahitia kana gukorwo wina maruo maku wina bitterness yaku wina stress yaku mwana kaundu kanini eka ugakorwo ni wakuma mwana ni weka ati mwana kaundu ati mwana ucio ni agakinya handu aremwo ni gukwira maundu ona riria aingira thina-ini ndakerwo kana ndagakumwo koguo ugakira maundu magathie na mbere muturire-ini magikaga na riu ri muciari wa muthuri ho ariho hindi yo I don't remember where he came in fafa modeli ti fafa mojiari but I still remember ona muiritu ekuo
ona baba riu moderi eho muiritu ari okuo ruko I don't know at what point aingirire na riu no akora na ni waneneha muiritu muri onake Asha muiritu ni athire ndirio munini muiritu by the time those things were happening the pre-primary turaikara sites ya Githurai koguo ni twathama gikiria Nairobi ni tuinuka gicagi at this rukoguo that was the separation that's when the separation happened muiritu agithie kivyake na ithe tugiuka gicagi no na twathie gicagi for me with house helps I don't know taru ndiririkanaga ni kwandikitwo ungi rucio nake oyaga tauro ciakwa athambie nyumba nacio tauro iria ndirahuthira ti tauro ngurunde tauro iria ndirahuthira riu muthenya umwe ndokira ndakora agithambia nyumba na tauro yakwa ngamuria no tauro na ni yakwa na niyo huthagira ri how come amitua duster ati ai tondu niki ngukimihura kamuria tauro ndira mundu duster nduoyaga nguo ndarukanu na kuu keke ati niyo arahura wega but at least at that age ni ndari munene wa kwiruirira na kai mucari wa kwe gukorwo akiruta mawira mariku maya agikorwo nginya gicagi ario very busy. You know, people have to hustle. I do not blame when it comes to gukorwo ati wina ciari na wina maidire the society we are living in urakora maita maingi baba na mami ni marathi kumathia koguo angikorwo baba na mami ni marathi kumathia ri koguo that means mawira maria mami agirwo gukorwo akiruta mucii ri no we mucio kimaruta so you have to outsource nie by the way thiko ici ngiaria njugaga atiriri especially for ithwe airetu twina ciana nini I know we've gone to school I know we are educated but tungihe ciana citu a priority that's the best ithwe enyewe twirerere ciana citu through my experience taught me like nie ndaigaga atiriri nie riria ngagia ciana ndikanandika mundu wa wira na ndikanenda kuruta wira ngenda ndirerere ciana ciakwa nginya haria cikaingira primary arafu nie njike atia riu nie njoke out there nianza kuhustle and that's exactly what I did riu onoko ni ndaimaga here and there go ndigakorwo ati ndigatuike dormant muno tondu in my industry acting and filmmaking the moment you're not in the industry mundu ni arigana rika ukoraga miji ngene ciaimerire riu koguo ri most of the time onoko ni ndanandika andu a wira I'm there so taking care of my kids raising them listening to their talks how are they talking can they tell me things and also direnda gukorwo transfer ruo ruria ndakurire makoro na ruo and the same time handu ha gukura taru uge ati kiria uge ati nie ndikwenda gukagia ciana tondu ni ndathire apana mimi likuanga I will get a family but nini ngwirerera family yakwa and imagine taisi nderete ciana cie thukuru so now I can go back out I can take more speaking engagements I can get more roles tondu riu ciana cie thukuru na ni ciana ona ndacitigira mundu twacoka ni ikundariria guthire ona nona yeah na riu ri njenda tunenehie uhoro uyu muno ni twagikuya you are a birthday girl muthi na riu ri ni wahotirete kuriganirwo ni maundu maya mothe kuriganirwo ndiariganirwo tondu taru for the longest time kuhonia ngoro for the longest time ndiendaga mundu one guoko guku ndagatinde akinjuria niki kana hindi ria wona news ni to story to a maid cia capture sigitesa maid igagucokia na thutha ukaririkana kiundu kiria anxiety igacoka ke riria ndari munini ndamanejagi na guthoma na kuandika na ringi tuge riu hindi oni ndi munini ndathie campus ngimenya kwi starehe ke but now later in life ni ndahika ni ndagia ciana ni ui muturire wa marriage na ciana ni ikoragwo na stress koguo kiundu kiria anxiety ciakwa na panic attack ciakwa igicoka no ritu ningi makiria so at that time ni ndageragia gwetha maundu maria mangihonia by the way
ona angikora yoga sasa nilikuwa na practice yoga ndiria ndaigwa ndina anxiety ke ngoya mate yakwa ngathie go practice yoga but that one also did not bring me full healing ndaikoraga nigo ndigecirie muno ka ke ndirerorera movie ta utuko mugima ka muthenya mugima ndikuma nyumba ngirorera movie but it was making my situation worse kuhona gwakwa kwokire riria ndahonokire. Yes, kihonio giakwa giokire na kihonokio of which it also came through a house help. House help like no watu mo. House help no watu ma honoke. Ndandika house help. House help kube ni mganga worire. Oh my god. Tutithio hanini. Muganga worire riu kogwo muganga worire riria wakorwo na spiritual engagements ma spirits mare matikurekagiriria raithi ona wathie kuno magufuataga unless you face full deliverance na pia wewe ujitenganisha inomnya kuhoya ke ruko Muiritu ni ndamwandika nia heka rugano nie ndamwira nie ndietikitie maundu ta mau na gutire maundu ta mau uria wothe urenda gwika ni kiongo gia dikire haria motivational speaker Hey, motivation speaking wakwa unigonga mwamba tondu kajite nie ndininaga mweriko kundu true mweri ugithira ngikariha bia ndakariha bia muthenya ungi ndagakorire gakiita nyumba gwake kogwo kuita nyumba nie ndire muhoi ndire muthi kanitha ke kogwo ngianjia gwetha andu aria mangi ndeithia mahoya maundu ta mau riu kogwo ri hau niho twahotire ndacemanirie seeking help for her. Also God saved me through this process. Yes. Hota gwika uria kuhona ngoro gukorwo ni urariria andu. Yes. Riu ngikorwo ona rugano rwakwa ni ndirahota gushare maria ngereire ni ndirahota gushare ke maundu ta mau. Riu hau niho ni ndahonokeire through the process of deliverance. Yes. Hey Linda, ndona tatu gwetho ringi na ni kuri andu maiguaga ndeto ici cia maid moru mediekire makona tari ndeto cia maheni no nyende tukirikiriria no nyende waririo mwiroreri ya iri part ya wira waku nigetha mundu hiyo ngikorwo hau akihoka maid muno na mwana ya no nyende waririe mwiroreri witu amuno tugugwetha ringi tondu rugano rwaku na ni kurunyihe ndirarunyihe. So mwiroreri especially for mothers. Mothers, we are naturals. Nejo ne turenda tukoro tukidress in the latest, ne turenda tukoro athuri twina rimwe wameregea nini kogwo tukona ni turafatara guthii kumathia. But as a mother, your first responsibility is to your children. Your first responsibility is to your children. So try your best to be there for your children. Na agikorwo no muhaka. The situations are very different. And this world is very hard. So agikorwo no muhaka wakorwo na mundu wa wira nyumba, then what you do is have a good relationship with your children. Yeah. Na giga a good relationship with your children, not a disrespectful one to the person you're with in the house. Ate mwana ni muguikara thi nake mwario nake meidio ni muguikara thi nake mwarie uria ukwenda ciana ciaku ikorwo igitungata such that ingiikara thi nie haha na meidi yakwa na mwana wakwa ni nguthikiriria meidi ni nguthikiriria mwana na kuringana na uria ndimoye riri ni ngumenya no ciana ciakwa ingihetia sikoragwo cinjirite wa mbere tulikosea tulifanya tabia mbaya nake anti ngako ndimwirite nie ciana ndukageria kuhithirira ciana mahitia no nawe nduri na ukanjira mwana ekire uno na nie meidi anjira mwana ni ekire uno ni nguthikiriria meidi njoke njurie mwana atiriri niguo guthire na mbere plus at the same time having 3 children in the house helps so kama kangeheni gaka kaigite pana ni uongo kana okoro ni magatakuwa kamesema ni ukweli hivyo wenye wanasema. Do I think now me being an only child I'm not an only child no, back then gutiare na backup yaku ni maka ni maheni ka ni kekana by the way kona twereka na tutatu but that's why I have 3 kids gukona twana twereka tutatu ni kuteithagia ona meja magithaka na ciana ici bullying cannot happen of which and I went
story nä kånyia tå ranyia nä kå menyia tå ramenyia nä kä o ndä rakora no nä tå gwetha rä ngä nä getha tå gakorwo tå kä arä rä ria hau hawa wamenyera muiritu nä kä rä a maå ndå macio no må thenya wa må thä no nyende wä re mwä roreri witå kå rä a mangä kuona tondå rä ngä he må ndå å ngä kuona na rä ngä nä aragerera maå ndå ta macio na akä amwe gå gwetha na nä å thiaga rä ngä kwarä ria andå å guo yes I nä thiaga kwarĩria andũ. So if you have seminars, if maybe you are a teacher and you're looking for somebody to speak to the parents, if maybe you're a school and you're looking for somebody to talk to your students, yes, I do that. And then also one-on-ones, encouragement. If you're going through kwena tumathina uragerera na ni urona tokinyite muico no hawa ni heanaga disclaimer ni ndi wa Ngai. Koguo angĩkorwo ndũrenda kũigua igweta rĩa Ngai handũ, then maybe I'm not the right person. Koguo ni ndi wa Ngai. So you can always reach out to me throughout my social media handles, ndi kila mahali, Facebook, Twitter did that active, Facebook, TikTok na Instagram. Linda Kenyita. Linda Kenyita. Oh, ina beati 0724 450 028. Yes, 0724 450 028. na nä tå gå gwetha å rä ngä Linda nä getha tå gakorwo tå gä thiä na mbere na rå gano rå u na nä ndacokia ngatho må no nä we gå tuonera mathaa maitå na ngakä ra mwä roreri nginya hä ndä ä yo ĩngĩ wakäona video ĩno ndũkariganĩrwo nĩ gå subscribe, kũ like na ũtige comment yaku hau comment section nĩ getha tũgĩkorwo tũgĩkĩaranĩria nawe. Thank you.